Yang oleh tangkringan gue manuk ke gue manuk maning kuah bayaran gue tidak satu tuh ke tangkringan nih ini dipedek maning Pak iya ya lagi apa sih? iya penggawe tangkringan gue manuk Si manuk sih ya ampun orang kemarin di sini gak sepatu oh pan senam ya senam gue nemen panas-panas turun neng enak lemu dari daging mungkin penis lemu kayak gitu turun lemu maning kayak gejongko bengkak royal kadel senam-senam karo siapa sih karo kancane kae pada paling sejam tok ke ini persenam mangan kae bakso karo es teh perbekoro kayak tanggane sampean si sawah sih kakaknya paling di senam ya gue jebule mangan es teh bakso perbekoro senam 15 menit nongkrongnya sejam ya gue senam perut sing kayak senam TikTok sing senam apa sih? Oh lempeng lebih men wetenge kayak triplek gelem bojone wetenge kayak triplek senam perut kan kayak aku senam TikTok sing Cina kayak sih sing senenge nah iya kayak kan banget Cina weteng emang mau wetenge cilik gelem waduh nih wetenge kayak triplek kayak gue yo nang senam mangane teh mangane bakso rot teh pada bekoro senam nang di sih gue nang kono ngarep perek lah buatan pan melu ya ayo sungkan dah gue bukan pada naksir wah ireng gue kan naksir apa kayak bapak gego kayak Arjuna Ireng wis ireng orang di duit manik sesap orang ngerti bae saldo nyong kosong nah kan seru-seru ngoten ngene krungu justru kan orang ngerti dadine pada gelem ndak ngerti nang pada ora gelem oh wis mana lah hati-hati lah rungok nake aja ngurusi manuk ben mengko mendrenge teka ngerti terus ke mama nitip bos setoran oh ya wis dulu nang watu bae duite ke duite tak jalan kene ya iya cek lalen ora oh teng lalen bulu mana tombok dewek iya pira ya keter ya pirang-kilan mau maning karo kandang tip setoran main dengan apa di duit teh pipi sih jadi titip di setoran main deh ditelak tuh mah karena titip pirat toko seperak maning mah gimana kok pilaka maning bojone nyong maringin di mana bojone nyong maringin dia di setoran di mah aduh panas panas menurut kalau sendiri kalian